Turi live hano mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba, turi hano ku kibuga cy'umupira, turi kuri stadium Igorogota. Benshi bazi ko ari ku Rubambiro, uyu munsi noneho byahindutse. Abari basanzwe bahabambira ntago ari bo bari kuhabambira, ahubwo noneho bari kuhabambirwa. Abo ntabandi ni ikipe yitwa Sunrise, ikaba yabambwe nande, yabambwe n'ikipe ya Mukura FC. DJ Clue nari nibereye kuri stade live kurikirana umukino wose uko wari umeze kugira ngo umenye byinshi byari byihishe inyuma y'abakinyi ba Sunrise. Abafana nabo bakagira ati Sunrise Seninga ni witanze, ese kuki atakoresha abakinyi yasizemo atsinda amakipe yaramaze iminsi atsinda. Kurikirana umukino nawe wanarize amakipe twabonye hano bidatinze, bahise ko batangiza umupira mu masegonda 48. Sunrise ako kanya yahise ko ikubita Mukura itego cya mbere. Timing.
aho baba wariruka yewe we wewe ausitaosha zamuko isigaye mu busa
yewe
umupira ntiwamugeraho ariko bamukora bakoze amakosa yatangiye bigaragara ko umugezi wabo barabaye pasi yaraririye Sunrise Kawunga pasi kwa mugenzi we urawufunga neza cyane kugira ngo mu mazi aramucenga kwa Bayas umupira utanga nabi ko abakinnyi bamukura barawurenza urugombo rwabo bimeze rwose umukino ukaba ugeze ku munota wa 35 ariko haje kuba iminota y'inyongera baje gutanga igice cya kabiri hanze y'iminota ine yose arenze iminota ine yose Sunrise ku mupira bari kumwe na Sunrise umurongo wacu umupira utangana Kanana Bubakar ariko utanga nabi ntabwo byumvikana Bayas komereza Bayas arateza mbere nyuma Bayas nziza abana bakinnyi basa neza amanukira neza cyane bashaka ariko igitego kiranga neza cyane umuzamu atarajeze ikipe gukora ibisumbiri imbere y'ataka cyane nta kindi kintu umuzamu agomba gukora ni ugukama presha ikipe ya Sunrise yabashyizeho nta kindi yakora uretse gukama presha uretse amabuye ajyanye hasi kugira ngo abakinnyi basubire muri mudu ubundi bari bavuye muri mudu mu minota mike cyane ikipe ya Sunrise yatangiye kuba ishaka igitego cyo kunganya ikoraniza atabajyanye hasi rwose byari ibitabo bya perezida mu branche ariko mbere y'anshi hakaba n'icyo bita ngo ni branche hakaba na ranche hakaba n'icyo bita ngo ni sapa ubu n'aya masaha rwose ugeze ni ukubona tugeze mu masaha akuze ntabwo waba ukina ufata hagiye wifite udusinaka tugiye dutandukanye bakubwira yuko tugira icyo kigo cyiza bakagira inkoko y'utosi bakoze zerekeje mu ifuru inkoko bakaba bayokezamo umuceri inkoko zose bayikuzaniramo imeze neza y'akabaye byose bimeze neza harimo umuceri ako nta gace bafite bagomba kuba umuceri mwiza cyane urusheri rwose bayibaza urusika rero rwose nawe yayitangira ubuhamya Samson ariko nayo ibintu byabaye byinshi umupira w'amukura Sunrise Kawunga zanga rero cyabona wanji ufata ko kumutanga ko barumaka ashatse kugaragaza yuko bose umupira ko ushobora gufata ariko biranga kugira ngo babe n'amanya ko utakaza amagambo hagati yo gukora Sunrise
cyane, bakaba bagira inyama yo mu ifuru, bakaba bagira inkoko imeze neza cyane, tugiye kugira n'agatogo na boyiro bimeze neza cyane, tugira inyama y'igiti yokeje, bakaba bagira inyama nyine, dukora komande z'ubukwe, komande z'inama, komande zigiye zitandukanye, bakaba bakora n'icyo bita kuderivaringa, wowe ufite abakiriya benshi mu rugo ukaba wabwira komande bafite ukabona kibazo, tugira amacumbi meza cyane, amacumbi yo ku rwego rwo hejuru, nomero wabona na telefoni 837 ukaba ari mwegewe papa Shango mugisha akaba rero rwose ubu uhamagara akakwitaha akakwakira na yombi ubwo ikabishimishe nomero
inama ku rwego rutandukanye rw'ubuzima bagasuzuma amazina y'abaturage kubera inyangamugayo bahawe na stade Amabati iyo umutegura hafi urusengero rwa Eteri hariya aho Benson Center bakorera hanyuma i Kigali ho bakorera Kicukiro centre Benson Center basaba kuri 0788 54 hanyuma Fulgence hariya barija Erika Kamageni ashaka innovation
rwose wabo wafashe ikipe ya Sonia ngo itsinze ibitego bibiri byose abajurimo ariko kugira ngo ubundi bwose bazi kugenda bamanuka gake gake pase cyane Kawunga umuzamu w'akarajya akaba arawufashe bakaba bahaye kwamira meya ugeze neza cyane Leoni bazamuka umupira bawukuraho neza cyane baramuhagarika kuki aho bakora hariho hose wambara hasi gusa bigaragaza yuko rwose ikipe ya Sunrise bayidomine byanga n'ibinda bayidomine arakora ku mukinnyi akagwa hasi akora ku mukinnyi akagwa hasi ukora ikarito kwa kuki ashobora kura ku mutwe umuzamu wa Sunrise atagomba abantu bamenyereye rwose bya bishyimbo bitega ngo ni inkarabo bivanze rwose n'ibirayi umukino ukirangira twegereye abafana bagira icyo bavuga ku makipe yabo yaba Mukura FC cyangwa Sunrise. Bidatinze twegereye n'abatoza, buri muntu wese ku ruhare rwe agira icyo atanga. Jewe mbabajwe nuko itsinzi yari ya Sunrise tukaba ari twebwe twirashika tuvamo tukayitanga. Abakinyi 11 bakinye na Kiyovu naga aribo nabonyemo, bose bari bahari. Byahindutse umudefenseri wakinye kuri Kiyovu agakina neza, yavuyemo tutazi kunavuyemo ikipe nkufashe. Hanyuma akababaro abayobozi batowe n'abaturage nuba batagomba kwegera umutoza ngo bamubwire areke satima, bose turabakuraho. Tubabajwe na Mukura yadutsinze bidashoboka, ari imipangire mibi ya liste. Wowe satabigira mu ruhari, ikipe yatsinze uyihindura gute? Nuba tujya gukina na Kiyovu agakoresha umukasera umwe, ujya gukina na Mukura mu rugo dukeneye noneho birenze, ugakoresha abakaseri babiri Nyamurangwa na Kawunga gute? Mukaba musaba iki rero? Abayobozi babikurikirane. Itsinzi niwe nyishyiraho, nawe nabimubwiye. Itsinzi y'uno munsi ni umutozo ututsindishije nawe. Ikindi nanone bamaze gutsinda igitego, bonye ko Sunrise nta mukino yagarutsemo, ntago yari ihari. Sibyo twebwe turashaka tubaze umutoza, ikipe yakinishije kuri Kiyovu n'amagambo yakoresheje kuri Kiyovu aganiriza abakinyi, ntago rero yakoresheje ni Gorogota. Tubwira akababaro kawe muri aya akababaro kindi nanone aba basifuzi nanone nabo badukashije.
nabo badukashije ku rwego rwo hejuru umuzamu batsinze igitego cya mbere umuzamu igufwa ryaturitse birabyo ni ibiki kandi agiye gufata bababona nta bwenge tugira abantu babona abasifuzi twisize amarangi nta bwenge tugira. Icyo dusaba umutoza wa Sunrise ni uko yahindura akaganiriza abakinnyi bakicara. Nitwa Serge. Tubwira n'ukuntu mwakiriye intsinzi y'ikipe yanyu yihuye yaje gukinira inaha uvuze uti ndi umunyeshuri niga inaha ariko nkunda ikipe y'iwacu ihuye tutanye n'intsinzi ibyishimo bimeze gute ku mutima? Turishimye cyane abanyehuye ko mukura ni ikipe ikomeye ni ikipe izwi nta kipe idatiza mu Rwanda kabisa za Rayon Sport za APR zirabizi ntabwo rero kuza kuri Sunrise ahangaha imeze gutya ngo dutsinde ntabwo bishoboka numva mwararebye match ishize kuntu Kiyovu twari tuyitsinze twari tuyishe Sunrise rero ntabwo ari kutudomera mwaje muzi ko mugomba gukora intsinzi kuri Sunrise no cyabana rwose twari tubizi ko tugomba kuyitsinda ko Sunrise ntabwo aturusha umupira. Ndi umufana wa Sunrise muri rusange turababaye cyane badukureho umukinnyi ukinaga inyuma wadufatiraga mu kogoro cya Robert Mugande udutsinze ibitego bibiri turababaye pe umutoza niwe tuzize. byapfiriye kugira ngo utakaze match twabonaga gifite mu gice cya mbere. Navuga ko habayeho uburangare muri defense konsigne twabahaye bakinishaga umwataka umwe mu ba defenseur bacu babiri muri axe tubabwira yuko umwe agomba gukora marquage undi agakora agakavaringa rero habayeho miscommunication basa nkaho barwaniye umupira igitego cya mbere n'icya kabiri habaho abakora uburangare muri defense centrale niho ibibazo byaturutse nibaza ko tugiye kwakosora. Kosha umuntu avuge ko Seninga akazi ke kari mu byago nta byago ndi umuntu ntaga byago harimo n'abafite zero kandi ari amakipe akomeye afite amazina yaje muri big form mu gihe cyashize bako ntago ntarirarenga dutsinzwe match ebyiri dutsinda ebyiri tunganya imwe ntago ari resultat mbi nibaza yuko tugiye kwicara tukarebaho yenda byagiye bipfira ariko tugakomeza gahunda yacu yo kugira ngo ikipe yacu tuyubake irusheho kuba nziza. Kocha ntago twabonye ya face mobilu byagenze bite kuba tutamenya muri 11 cyangwa muri kuri baba bitusha uretse no kutamubona hano ya face ari mu gihugu cy'iwabo Uganda yatakaje umubyeyi we papa we yitabye Imana ntago yarahari rero ntago twabashe kumukoresha kubera ibyago yagize. Ikibazo cya mupira ngo tukureke urugende ese ni kiye kintu ugiye gukora no kugira ngo izindi match zisigaye ubashe kuba uzitwara neza? Nta kindi no kuganiza abakinnyi bave muri mood ikintu cya winning spirit nubwo yenda uyu munsi twatakaje ntago amakipe yose atsinda muri championnat match zose no kubaganiriza cyane imyitozo yo turayikora tugiye no kuyikomeza ntago tuzahagarara twitegura match ya Musanze ku tariki 23 baza ko. Merci. Vous avez gagné cette match aujourd'hui. Quel les sentiments à vous? C'est un sentiment d'un entraîneur qui a gagné un match, c'est un bon sentiment, peut-être parce que le match c'est pas facile contre une équipe pareille comme cette équipe, elle vient d'un match difficile contre Kiyovu. On sait que le match va être très très difficile. Pour nous, on est heureux parce que c'est dans le moment qu'on gagne un match, c'est un bien pour nous parce qu'on n'a pas fait un bon départ. On a fait 2 matchs de défaite et une victoire. Avec cette victoire, on peut travailler un peu en aisance. On peut travailler maintenant. Quelle est la chose qui vous facilite de réussir cette match aujourd'hui à ce terrain? C'est un match de football. C'est un match de football contre une équipe pareille qui ont marqué un but et peuvent peut-être marquer le 10e but. Mais heureusement pour nous, c'est ça le football. On a fait le match, le but d'égalisation avant d'entrer pour les vestiaires. Peut-être ce qui a facilité la tâche. Pour la deuxième mi-temps, l'adversaire a voulu monter tous. On a trouvé les espaces. On a marqué le 10e but. Mais c'est un match très difficile contre une équipe très, très organisée dans le terrain. Soyez honnête, c'était victoire méritée? Mérité. Peut-être match nul, victoire, peut-être en défaite. C'est ça le football. Chaque équipe a des temps forts dans le match. Pour l'adversaire, le début du match, il peut tuer le match. Peut-être le deuxième but va... Mais on a égalisé, on n'est plus devenu avantagé à eux parce qu'on joue sur le contre et on joue football rapide, pas de tac placé. Le jeu rapide, c'est notre arme pour cette année, Inch'Allah. Vous avez fait quoi après cette réussite?
Qu'est-ce qui suit? On va travailler. Oui, on va travailler. Non, pour nous, on travaille. Matin, soir. Chaque jour, le matin et le soir, c'est ça, c'est le football pour qu'on peut réussir. Seulement avec le travail. Il n'y a pas d'autre chose dans le football, seulement le travail. Les joueurs sont bien et ils sont à mes chemins, ils veulent travailler. On travaille parfois 3 jours successifs, le matin et le soir. C'est ça qui peut, pour le joueur, s'améliorer. C'est ça, c'est le travail, seulement le travail. Merci beaucoup. Merci. Okay. DJ Crew number 1. ubumuntu mu bantu bana bakuru n'abatoya muberane birabura ubumuntu buganza no mu nganza bubingangaza ingenzi tuburirimbe. Old music. ubumuntu yemwe ubumuntu erega nibyo bidukwiye ubumuntu yemwe